Hûn di zimanê dayika xwe de çi qasî rewan bêjin? Hûn bi zimanê dayika xwe çi qasî serbilindin? Ma hûn dizanin bi zimanê dayika xwe biaxivin an binivîsin. Ma gelo zarokên we bi zimanê dayika xwe diaxivin. An jî zimanê we sax e an miriye. Dem baş dostê me, hevalê me hêja. Ez îro dîsa were me xelegekê ne di kenara we de kenara hozan diha. Îro mijara me girêdayî zimanê dayikê ye. Em ê pênasiyan bidin, tarîfa. Em ê çawa zimanê xwe biparêzin. A din jî zimanê dayikê li gelek welatan çawa mir û nema. Li gel min ana hêdî em ê van zanyariyan bi hev re parve bikin. Îro me lîkolînek hazir kirî, lîkolînek dirêj e. Min nikarî bû ku ez ezber bikim tevayî. Ji ber vê yekê ez ê bixwînim, me laptop dayînim ber xwe, ez ê bixwînim were û hêdî ez we em ê li ser biaxivin. Îro ro li seranserê cîhanê bêguman ev rastiyek e ku hilweşîna domdar a zimanê zikmakî êşa herî mezin bo mirovan e. Her zimanek ku li cîhanê pê tê axaftin çandekê, awazekî, rengekî û sûdeyekî pêşkêş dike. û ji her kesî re zimanê dayikê bêguman yek ji wan gencîneyên herî bi nirx a jiyanê ye. Ev erkê me ye û em berpirsiyar in ku em zimanê xwe yê zikmakî biparêzin û ji nifşekî derbasî nifşekî din bikin. Ev erkek e. Ev her dem dêne mirçavê xwe. Em ê ana hindek pênasiyan hemî bînin li gor UN û li gor UNESCO û li gor malperê din ez ji wer ji çavkaniyan gişa binivîsim. Zimanê yekem, zimanê zikmakî, zimanê xwemalî, an zimanê dê, an zimanê bav, an zimanê dê û bav. Zimaneke ku kesek ji dayikbûnê ve an di heyama ramanê de jê re hatiye nîşandan. Li hin welatan têgeha zimanê zikmakî an zimanê dayikê nîşana nijada mirov dide. An zimanê mirov ê yekem. Têgeha zimanê dayikê an zimanê bav carinan ji bo wî zimanîye ku kesek di zaroktiya xwe de hîn bûye. Bi gelemperî ji dê û bavê xwe. Zarokên li malinin dû zimanî mezin dibin. Li gorî vê pênasiyê dibe ku zimanê dayika wan dû ziman be. Zimanê dayikê ne bi tenê ziman e. Lêbelê giring e ji bo parastin û veguhestina kevneşopî, vegotin, stran, pêkenok û rêweresman ku hemî jiyana mirov dewlementtir dikin. Mîna celebên heywanan yên dibin xeterê de ne, hin ziman jî hene zû bi zû dimirin û ji bo zindîbûna wan pêdivî heye bê berjewendiya hevpar ku mirov destê xwe bi hev bigirin û zimanê xwe zindî bikin. Calekê li seranserê cîhanê de navbera 7000 ta 8000 ziman diyar hebû. Di nav 300 salên dawî de gelek ziman bi rengekî dramatîk û domdarî ve mirî û winda bûn. Nemaza li Amerîka û li Avustralya. Niha kêm kes hene li seranserê cîhanê bi 6000 zimanan diaxivin. Bi vî rengî 2000 ziman hatin nûdakirin bi demê herçûn. Li cîhanê ji 6000 zimanan tenê 200 ziman kêm zêde xwedan cihekî navdewletî ne di nav zimanê cîhanê de. Û çend sed zimanên din hene tenê xwendin û nivîsandina wan zimanan têne fêrkirin. Wate mirov bes wan birêk û pêk kartîne. Ger tu îro berê xwe bide internetê û lîkolînekê li ser mijarekê bike, tu dê bibîne ku ji sedî not ji naveroka ya li ser internetê tenê bi 12 zimanî ye. Hûn dibînin ku çawa ziman hêdî mirin ji 8000 zimanan 6000 ziman man 2000 ziman winda bûn. Mirin neman. Dibêjin gelek sedem hene ku ziman bê winda kirin. Lê sedemên sereke hene ku nîşan dane ku ev sedemana yê herî serekene ku ziman bi wan dimre. Yek ji wan beşdariya zarokan di her nîqaşên malbatê de. Bi rengekî berbiçav kêm dibe. Zarok nema
خود دم پیش آن دیو باوی وان زاروکی خو نما فیر بکن وی زمانی سدما دوا اخافتنن بخزمن لولات جدر دبا کو جبو زاروکان پر دجوار ببه سدما سیاد بیجی او کیف هاد نابرا اسمامان ده نوک بریه لید ویژن تا که هون زمان خواه بپارزن هن ریبازن هی گلمپری هنه کوش بو پاراستنا زمان تینا بیکارانی یک جوان ریبازان دما حکومت هبه حکومتك اما بيجن حكومتك دسلاتك كردي هبه آنوك بيجن ولاتك يمي كردي هبه ويبرقزن قانوني وإن دسلاتي بكاريبه تا آستك زمان بو پارزن ليه یو این گمان دکه که دبه هن آواین چیتر هبن که زمان سردست این ولاتکی و هر وها زاراواین گیم بکار آنین بین پاراست. آیا که دبیجه افراندن چافکانیین تومارکری و چاپکری. بلگه این تومارکری و چاپکری جبو پاراستنا دنگ کنتکست زمانان گرینگه. دا که برهمن برنگه کی دومدار بدن بر دستن خلکی. و اوان چافکانیان لپرتوخانهان سازین اکادمیک موزخانهان و ناوندن چاندی بین وشاندن و پاراست. بکارانینا دزگهن دیجیتال و مدیای جواکی. جعلی کی و دبا کو دزگهن مدیای دیجیتال و جواکی دخنقاندنا زمانان ده رولک مزن بریزه. جعلی کی دن ین کد خوازن زمان خمالی بپارزن گمان دکن کو آلامن دیجیتال جبو پارواکرنا آگاهداریان پر بسوده. جبو پارواکرنا آگاهداریان پر بسوده. جبر وی که او مدیای جواکی وکی کانال یوتیوبه پلاتفورمن دنجی بکارتیم. داکو کورسان لدار بخ. و گوتنان آن بیجیان کوج گنجینا کلتورا خو پاروک. سترانن کبنشوبی بکلامن چاپکری تومار. وجبو كوب أرزاني بلب أرزاني نبغى بلب أرزاني يعني كنت تشتكي ناقدستي خلقي قشاب بكبير فيديو نفيس جزماني خوة بردستخ آدم دبيجي هنكرن ودرسن زمين هنكرن وهمجي بشداريا درسن زمين أوين هري باشن كو زمانك زندي بمينة بقلمبري كسن روسبي بخوبخش آنجی بدرافن گیم کو درسان جبو جواتا خو بریوه بکن. هر چند کوتنه ده پوله ده آن جارناندنا آخافتنه که ده جی بسه. کو قیمته که بهستر و مزنتر بده پیف واتین وی. آن چارات بیجه به هم با بزمان زکماکی با آخر. دبه کو یک جگرینترین تشتن کو کوم مالبات و کس دکارم بکن اول کو بزمانه خوی زکماکی با آخر. هر وها تکز بکن کو هر کس بزمانه دایکا خواه دانستاندنان بکن. تا کو او زمان ببه زمان سردستی جوادی. بسپورن زمان دکارن برنگه کی تند لسر بشن زمانی تف بگرن. و تجاری نبه پجرینن کو جواتا وان دانستاندنان خواه بزمانه کی بیانی اف رامانی نیه سرکنه یه زمان زکماکی وقت ما گوت مهنک پیناسی دان چاوا زمان وندا بون تی چاوا زمانی خواه بپارز زمانی یه زکماکی از جوار آنا زمانان گشا بجو زمانی زکماکی زمانی دایکه زمانی دی زمانی باف آن زمانی دیو باف زمانی انگلیزی جد بجن mother tongue آن جد بجن mother language. بزمان ألماني جد بجن موتا شبخاخة. وبزمان عربي جد بجن لغة الأم. از بهیوی ما کون زمانی خواه بپارزن اون وی ویدیو جی پارب کن بگل دوستو هواری خواره تا کون بزانی بین به چاو زمان اون داد بین چاو انگارین زمانی خواه بپارزن حتی ویدیو کدن اون بین خیر و خوشیده.